Tini fungni damdok tama jora wakwai Baijalbari thana bai khobjak Ratonpur jora bosti amsayo busajala khoroksha bubano dabai tanai butharka mung Parboti jora umorgani bishi bachitok buthanai busajalani mungka Hori Charan jora patimung patika Baijalbari thana bai khobjak Ratonpur Radhanagar amsayo piaba tamani bagai obahaki bumano buthana nanga tabo sharang yako obahai patimunugui amsani lukurok logologina kwaktumar holaika naimutangrok paithago patimung thayo phai buthanai busajalano romoi thana tangi thangka Hari tam gotha namuni. Tini fungai yang mana besawi naina thangkata ani bekerja tang tini ke besayang tong ne. Angkai naina hin thangba, angkai naina hin tong kari ang tang naya ko. Olo naya nang mana kan terang sengkari sikana cakata. Angkai ani kaki pakai angkai tini tang nin bekerja bacin yang thalia. Cakata angkai sido tini batang sile besai tongka kari ang pulong naik kena doga cakata. Angkai doga thang pulong naik ba yakung yak sujang tokha. Angkai sujang tong pore ang pore mumbo. Sabani sujang yakung. An manita. Dah. Angkai mumbo krok ba tang kakalapana pajak hintong ta. Angkai kakalapana pajak mutong na ko gya mukrubu chukan kai to otike phaina ko gya suja khaye hini kata. Angkai olokai mutike totara nai sanai ba totara kusukuroi. Sabule tan kana bana. Sabule tan hinane atak menai no tan hin mang kata. Kose tak an bu perang dokta. Kusura ko. Kusu jo tene kusu. Bo nogo walai jak ro to. Walai jak kunu kere. Kunu walai suglai kere. Buthana ni mungkai. Hori Charan. Hori Charan. Je thine ni mungkai tamsa. Parboti. Bino moro busung kana. Bin boyas. Khana 50 orang khana. Je buthana ni ke. Buthana ni kai to 20 atirong nanganta. Emna tabuk je buthana ni bor khobor aro dana pulis jatalang ha. Pulis jatalang ha. Mo para kai. Mo Radhanagar. Koita rogon rok thimani rok sem. Koita thiman chamana kai ko phung 5:30 6টা nahi mang kata. Horo da buthar kana bana. Horo da buthar ka na phungo da buthar ka saimi atapun jong phungai nu khata. Emna bo suara rok na dana suara walai sulai ingida buthar. Kun suara rok nang ya. Mungkai tam ni bai buthar kana ma saimi ana. Tam ni bagi buthar ka bole saimi a hangkai uskang bo horo mane dati engkoi tongo hin. Samna bin mana buthana bagai. Buthana nai tam khai nai ka tuyo hin chata bo. Tuyo. Anu phungai khangkai no busai phaka kai saka ka ang saka phade nangoro thupa jar ta thudi jengbai na phai nang thudi ne mia horo bo saka. Angkai thangli ata norok bai. Thaya oron thuna ni hin chau bo. Angkai thuna ka thudia kon ne maya ko khuri ang no berai dikhata. Emna sikla na kaji ako. Sikla এই কাজে ako. আচ্ছা হামাই কালবেলায় 6:30টার দিকে আমাদের থানাতে খবর যায় যে রতনপুর জরাপাড়া রাধানগর একটা ঘরের ভিতরে একটা মহিলা নাকি মৃত অবস্থায় রয়েছে। সাথে সাথে আমরা আসি এবং আমার সিনিয়র অফিসাররাও আসে। তারপর আমরা পিও কর্ডন করি এবং জানতে পারি যে যে মহিলা মারা গেছে ওনার নাম পার্বতী জরা। ওনার ছেলে ওনাকে ছোট ছেলে ওনাকে মেরেছে। তো ডেড বডি এখন ঘরের ভিতরে রয়েছে। আমরা ফরেনসিক টিমের জন্য অপেক্ষা করছি। স্যার অ্যাকচুয়ালি ঘটনাটা মানে মৃত্যুটা কিভাবে মার্ডার করেছে স্যার? এখন ইনভেস্টিগেশন চলছে, ইনিশিয়াল স্টেজ। এখন তদন্তের স্বার্থে আমরা কিছু বলছি না। লেম্বসারা বাগবাড়িও তংমা রাজশ্রী কলেজ অফ এডুকেশন এন্ড স্কিল কলেজ Tripura Hapangbai Goshimung Manjak te Tripura University ni affiliated eba rungkhungo chitokja kaisa English medium college. Oro physics, chemistry, mathematics, botany, geology, human physiology, geography, English, kokborok, political science, history, education, philosophy, sociology o subject rok porirejago o rungno kotoro porne rongno all India competitive amjamurungni bagibo magnangno phurungjago rungsuna rongni bagai Thugai juda mentor tongo tei tongo bas malkhungni sepsap tongo kuchuk bremni laboratory smart class babai buri naithok khrangjak tongboyni bisingo songjajak Rajashri College khas rangino sabsutara nobochawi lekhapura khlaimano. My name is Pinky Devarma and I'm pursuing BSc in Geography honors. Rajashri College is one of the best colleges I have ever met in my life. The teachers, the faculty, they provide us to empower in our life and to go for our beautiful future in our life so that we can grow in our daily life.
and the teacher, they provide us mentor, and they teach how to do the PowerPoint presentation, and they encourages us to know about more ability to grow in our environment. Ani mung ka relax derma ang geography department ni o college so ang tak second year o kalayo bebak mane jeng je college ka tal phaimani teacher rok onek guide khaika kata mani phrungjaka jemon jeng public din srungo baikai student ngo interact khainani ngai class o baikai jeng dolok bai cooperate khai tongnani above the education college ngo kamo mani phrungu tak nang na di modern technology rok phai tong AI rong ni amrong phrungjago te sin internet rong ni bo kaham no exam ro kaham kan choliwo phrungma ro kaham teacher rok belai no guide kheo kaham kai jengno jani jeng mungsung mayang tongai sungkai teacher rok personally jengno phrungo engke jengno jani suppose jeng tabuk kuno mungsa problem kulai tongkha engke teacher rok belai no jengno kaham ke bojogo that bo lamate bedi ke thanai jeng lama hamnya kulai tongkha borok no jengno tuna nayo kaham lama bo jengno mushroom plantation rok phrungo ungko Khongkaima rok phrungo plantation of plants and other than that computer skill of phrungjago because modern day or modern technology ma porinai so modern technology pori hangai sing brain tola kalai thanai thank you. My name is Isha Bhomik from 6th semester physics department of Rajarshi College. This college provides a great opportunity and lots of facility to learn and endure the knowledge and learn more skills in the life. And yeah, I learned a lot of skills from this college, and now it's very useful to tackle with the day-to-day life and to deal with many biggest universities and biggest fields. Thank you. Haike lerewi tinino faidi. Nini ani Jodani College, Rajarshri College of Education and Skill. Nikuma, Bagbari, Lemboshara, Tripura. Kokdug number 9873673875.